Pamirsa proyek Mecikang Pura Agung Jagatnata sampun memargi becik. Kantos Rainer Redite pemargin nyane sampun memargi 6,5% saking anceng 57%. Kepala Dinas Perkem Kota Denpasar Gede Cipta Sudewo Mausang kantos mangkin pemargin nyani sampun 6,5%. Wenten deviasi kutus persen saking anceng 57%. Sane mangkin proyek inucap wantah muatang puangunan ring wangunan sane melakar saking taru finishing Candi Bentar miwah Kori Agung Pura Jagatnata. Raris kelanturang ke Balai Pesantian, Balai Pesandekan, Gedong Simpen, Balai Pawedan, Balai Gong, Balai Pepelik, Bali Kulkul Kori Agung tur Candi Bentar finishing. Cipta Sudewa ngawawahin puangunan Candi Bentar lasangkala sane suwe inggih punika 3 bulan. Sane mangkin pamikarya ring puangunan Pura Jagatnata wenten 6 dasa diri inggian raus saking kelompok pengerjaan tembok penyengker miwah wangunan antuk petang dasa diri. Puangunan Candi Bentar dasa diri miwah ngaryanin kolam wenten dasa diri. Sekadi kauningin mecikang wangunan Pura Jagatnata sampun kekawitin dawek Maret warsa kali-tali 3 likur sane lintang kadulurin upacara ngeruak tanggal 4 likur Maret warsa kali-tali 3 likur. Saking pahan samian wangunan sane kabecikang wantah wangunan padmesane sane nenten kabecikang santukan medaging nilai historis. Tios punika Balai Puargan miwah perpustakaan nenten kabecikang. Raris wangunan tiosan kabecikang makel sami. Wangunan mayor ngangge batu barak tulikup kelas 1. Wewidangan ring ajeng Pura Jagatnata sanes lami puniki anggen genah parkir pacang kategehang tur parkir kagingsir ring ajeng Museum Bali. Tios mecikang wangunan wenten taler pawohan wangunan Balai Pesantian miwah Balai Pawedan Kajimbarang malih anutin Tri Sadake mangda sida anggen genah linggih 3 sulinggi. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.